Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an wa anzala lakum minas samai ma'an fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum والذين في قلوبهم مرض فعدك الله ورسوله وإذ قالت منهم يا لا يخرف لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوت وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة به إليهم بهدية فناظرة بما يرجع
hasbuhu yusabbihu lahu fiha bil-ghudwi wal-asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa zidahum ahsana amilu wa zidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab